Arutwo kuma mathukuru 68 magomanite thukuru-ini wa Ilmashiriani kunyita itemi woko-ini ya o mwaka iria tabanagio ni gikundi kia Humanity Power hamwe na guthomithio ciĩgiĩ njĩra cia gwĩthamania na ihuhũkanio iria cianareho ni ucenjia wa rĩera. Woko-ini ino irathomithia arutwo ciĩgiĩ utheru na maria maturigicĩirie. Shule ambazo zimefika leo ni 68 ambazo zimeweza kufika. Tuna target pia adolescents kwa life skills na menstrual health hygiene. So huwa tunaenda kwa mashule, tunawahamasisha through Red Cross clubs na hizo clubs zingine za health ambazo ziko kwa mashule. Afitha munene wa ugitĩri rũhonge-inĩ rwa Mũtharaba Mũtune Benedict Omondi orĩtie arĩa maikaraga hakuhĩ na nyanjara gwĩthemania na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na nyamũ cia gĩthaka amu nĩ ũgwati mũnene harĩ o. Na leo ni siku ambayo inaenda moja kwa moja ameenda pamoja na siku ya World Zoological Day ambao tunaambiwa ama tunamazishwa katika ile area Mara. Tunapata wanyama wetu wa nyumbani kama kwa mfano ng'ombe, mbuzi na zingine huwa zina graze pamoja na zile wanyama wa mwitu kama gazelle, tembo na zingine. So ndipo sasa tunapata magonjwa ambayo yanaambukizwa kutoka kwa wale wanyama wa pori kupitia kwa wanyama wetu wa nyumbani, na ndipo sasa tumeona tumehamasishwa ama tumeelezewa umuhimu ya kuchanja mbwa zichanjwe. Fidel Odhiambo ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa 8 thukuru-inĩ wa Maskonte nĩ atarĩirie bata wa woko ĩyo kuona nĩ mathomaga megiĩ marĩa maturigicĩirie, ũtheru o ũndũ ũmwe na kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩtiganĩte. Tumefaidika, tumejua magonjwa vile tunaweza vizuia na vile zinakuja kutu affect sisi wenyewe. Tumeweza kuwasakatia densi, tumeweza kuelezea vile unaweza pata rabies na vile jinsi unavyoweza kuzuia rabies. So kama utaki rabies zikupate, utafanya hivi: usichokoze mbwa, usikimbie wakati umeona mbwa inaguruma. So we kuwa tu normally, utembee kama kawaida. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kariuki wa Wambui.